Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, Jehova ingcwele, ngiyacela nsika umlilo ukuba ume phambi kwami Nkosi. Ngibone wena Shembe ukuze ngikhulume indaba yakho. Phambi kwami Nkosi kungedluli nesitha sami, kungedluli nabahlebi bami Shembe. Funa ngona umsebenzi wakho Nkosi ngikhulume ngabo. Kanti Baba ungithume ukuba ngikhulume ngawe. Amen. Nani maNazaretha ingcwele. Yangicelela kuNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uyazi wezulu ukuba ningalaleli uGumede ozalwa indoda yakwaGumede nenkosikazi yakwaGumede, nilalele umfundisi ongazalwanga ilaba abantu ababili engibabalayo owabekwa uShembe mhla engigcoba. Amen. Ngoba uma kukhuluma umfundisi nizoyizwa indaba kaNkulunkulu. Ngiyacela abantwana benkosi uba ngedlule engomeni 230 anana amavesi abemabili kuphela. Wena ufane
Bantu abahle basezulwini, uma sekulolu hambo sizohambeni uBombela akhulume ngalo esihlabelelweni sika-143 ehlabelelweni. Uma ufunda ngenhla kwaso kwaku-1927 esevunzitha phesheya kothubela ufika lesi hlabelelo. Sithi-ke ukukholwa kwethu kulo Nazaretha kuyidwala elimshelelezi kuyakwehlula abaningi. Mangwa icabanga indaba yonyaka 1927 nabantu abaningi ungabona ukuthi ngaleso sikhathi abantu ababehamba noBombela kufika lesi hlabelelo kwangabantu ababengabalwa ukuthi bangaki. Kwakuyizimfethu zendlovu lezi eseyizo namhlanje. Kodwa uNkulunkulu wathi le ndlela esihambayo iyohanjwa ngabambalwa iyokwehlula abaningi. Ngoba wayebona ukuthi kuza abantu abaningi kodwa wathi bambalwa bayoyihamba. Uthi-ke abayoyihamba abanesibindi sokuhamba ngayo. Angazi-ke noma ngeke ngiyibuze yini mina, wena uyayibuza yini ukuthi ungakubaphi wena? Kulaba bambalwa unaso isibindi, ukulaba abaningi? Ngoba ngicabanga ukuthi yona indaba okufanele siyihluphe ngayo leyo, ukuthi mina ngibalwe kwabambalwa abanaso yini isibindi na sokuhamba ngalendlela. Lolu hambo lwasekuphakameni bantwana benkosi aluzange lube lula. Kwakuhambo lwaluba nzima kakhulu, ngisho kumuntu elithatha phakathi komuzi naphakathi kwezwe lakubo, ngoba wawuthatha uhambo lukandlelande olwalwesabeka. Abantu besathi ngiyamthanda uShembe, ngiyayithanda impela inkolo yasekuphakameni, kodwa awu imithetho yakho. Masifunda isibhalo lapha sesifunde ngamadoda amathathu oAbednego noMeshaki noShadraki abama esithandweni somlilo. Ngibe nenhlanhla yokubona amakhosikazi amathathu ama esithandweni somlilo phakathi komuzi kababamkhulu ethatha inkolo yobuNazaretha. Kwakubuhlungu, kwakunzima, kwangesiyona into eyayilula ukuba inkolo ingene ngabantu besimame phakathi komuzi. Kwakufuneka isibindi. Ngifuna ukukhuluma indaba yakithi, ngoba inhle indaba yakini ngoba uyikhuluma ungayiqageli. Uma bethatha lenkolo omama phakathi komuzi omkhulu, muzi wakwamuzi, umuzi kaMakhuza, kwakwelinquluma, bahlukumezeka kakhulu. Kodwa ngoba babenesibindi bahlala kwaze kwanamhlanje. Ngiyabonga Nyazi lwesiZulu, ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba lezalukwazi zisekhona uyigcinile. Noma seyitetema ngempilo, kodwa ngiyabonga Shembe ngoba zasiphathela ivangeli phakathi komuzi kababa omkhulu kungelula. Kwaba fika isikhathi lapha khona ugogo wami owabaxosha khona omama endlini yakhe yangenhle ukuthi bangenzeli khona umthandazo. Wathi phuma endlini yami, hamba nothandazo endlini zenu. Kuba ngoyindaba yenkolo. Base bephuma omama sebeyosondela endlini yakwagogo uMasibiya. Bathuma sebephumile beyosondela kule ndlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkonzo umthandazo bangakwenzeli emalawini. Wayusugogo kanti ubakhipha endlini yakhe nje useqinisile uqinisa imithombo. Imithombo yasaqiniswa kuqala ingathengwa esitolo.
Culisa umbili ezogawutshwana wasegawutshwana ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisi indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe sambe isidudu sathwala emakhanda sakuchithwa ngaphandle kwambiwe esisha yakanda wakabusha lendlu ukhipha ushembe endlini yakhe sabekezela lezi inkomasi okamphikeni nokantontela nokantshakazi wayesekhulu ugogo wavaleka amehlo gijima ubaba naye wagijima naye esibhedlela emakhosi bathode kwatshela amehlo awanalutho uma siwahlinza azoqhuma wayesemthatha ubaba esemhambisa komunye umuntu owayithandaza ngapha emlazi wafika wathi umuntu ayi wena usalukazi awunankinga amehlo akhe ayabona ukhipha isonto endlini yangenhla uvalwe umyeni wakhe amehlo wathi baba mthathe wena umhambise kuba landi imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisela isonto endlini yangenhla akaze basho lutho manje babethule nje bekhuleka kuphela bethi shembe silande uwe kulezi ndaba wayesemthatha ubaba ugogo emusa ebukhosini bakwabiyela enkosini ushelela eyayibusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokheleni kafange lakhe kaphindiswe ngoba kwaku antwayo inkosi wayesemsa wafukathi imzala ngilethe nango antwakho kuthiwa kazohlawula wenze nje yasiphula amadeva inkosi yakwabiyela abayaziyo bayayibona siphula amadeva isithi uthini ande nguhlawulele wathi ugogo ngihlawulele mntana omnewethu waseyikhipha inkosi yakwabiyela imbuzi ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona siqutshwa imbuzi esezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi labuyela isonto endlini yangenhla khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolo uhambe sikulo kanti sikhuluma indaba encane yayisimbisiza le ntombi lapha opposite nayo indlu yangenhla lendlu yabukwana kanje yakhe indlu yakhe igama lawo sempoqweni yathi ngiphoqiwe uphuma endlini yami sontanike kuleyo ndlu singeyeni sengakhe yasempoqweni mina ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni kulube ngesibindi manazaletha sokuhamba ngale ndlela ngoba umama zangu udlule zikushaye zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala futhi umama zangu ukhokhele kuleli bantu uyabonakala awuzange ukhokhele wayakho ugogo wayeqeda lendlu sithe sithi lendlu yakhe impoqweni washintsha ugogo wathi hayi mntanami esho kubaba mntanami ngaphela ulawundo lapha ngezansi la umathule ezongibasela khona ngeke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaliphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni sekucishiwe phela umzonka usabazi wayese wakho round ugogo lapha ngezansi esephuma okabhekungcino esekuba wena njalo ngesabatha aphumela amabhodo hamba obasela ugogo amenzele itiye washintsha ugogo kophakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu akusole sekuba umuzi ngiphume kulomzi wesabatha ngakho wasemlilweni wena uyathanda ukuzila sokuba umuzi osuhlala umamncane wasala umama lapha kulomzi wesabatha nalabo mama ababili abagana obaba omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambele ivangeli Nkosi yamakhosi noba sikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama takathe inkomo seyithenga umama inkabi bathi abafowabo hayabona ke qabele izodliwa yodliwa ngesabatha le sikhathele ukudla simi ngenyawo sami
siye eThekwini angithi umuntu wasemlilweni lo akusewona wesabatha izodliwa ngesabatha ke le kwabathu mama hawukwabe mina ke ngiyodlana nezingane watho baba ikho into engizoyenza nkosikazi ufushile umndeni yabulawa inkomo yaphekwa ngesabatha umuzi lapha ngezansi ithempeli sehla komuzi ayaphusha amabhodwe siphansi lapha komganu phansi komhlala lapha thina siyasonga khuluma ngohambo lwala ekhaya abantwana benkosi kodwa ngoba kukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu uma eganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini ayiphathe kanjani indaba yenkonzo angayixabanisi lento ngoba ixabene manje imndeni ikhathwa yithi ngenxa ukuthi siyakholwa senze nokugcina kusikhatha nemndeni wathi umkhokheli bathabami uma umuntu eke wageja ukuyesithebeni phela uyahlawuliswa izofaka igama lika Shembe ehlazweni siyashumayela uShembe uzobaguqulela abantu kodwa uma niphikisana nabo ngeke bambone uShembe ukuthi ubani hambani nifonte nisheshise inkonzo bese nihamba niyesithebeni phela ningayidli inyama ephekwe uma ungageja ukuyesithebeni uganile u-out uzohamba uyohlawula inkomo kini hambani nisonte nisheshise inkonzo nisheshe livale ebese nihamba niyoqhetha esithebeni ngani isabatha phela ningayidli inkomo ephekwe uma bezothini namhlanje shiya phansi lo nto base besheshiswa umama inkonzo sisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqhetha wedlula lo msebenzi kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu kwangama Easter wasegula ubaba savusa ebusuku kwasho yena wathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngibulawa ubani ngoba phela uma sezishaya neza semndenini siyasibona abathakathi wena uyathanda ukusilandela sikhumbi yakwantuli lapha nakamsizeni intuli kwasempumalanga ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo kwaqha kufika lezi imoto engama E20 yayi cream white i-orange ngezansi kwagcwala umndeni kuhanjwa kwembulweni kwathi uma kufikwa nje lapha kumashezi embongolwane wathi inhlinhli ugwaye wakhe umashezi wathi hayi hamba ngomuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulela yena lo muntu ogulayo yena uyibuleleyo nganathi inkabo wabeka ngayo umuzi uyisi uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ayibulala yadliwa ngesabatha wayewubikela bani ngoba yena akasakudla kushisayo ngesabatha hambani nimtshela baba imbuzi axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge enye inkomo abike lo yamuzi abiza amanaza ethi azongenisa isabatha ayibonge inkosi ulwelani ubalwiselana bomndeni uze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani ulwelani tethe uShembe thatha indawo yakhe uthi kuba ekhuluma lana nomfice ekhaya umuntu esephile bathi bafika bafika babe sesegcikeni wabamba imbuzi baba waxolisa wathi ugogo ayikulungile mntanami xolisa wabamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo waqala phansi wathenga inkabi yesibili kwabiza amaNazaretha ayisuka lapha kwaMashu uma efika nomshumayeli uMadliwa ingwenya undunakazi wakwaGibisile
Nampo umfundisi ungene emva kwami nampo Ndlovu lapha yana lo obazayo nampo ugazi ukwahlabisa ezilipha impandla izo lezi zinto zafika lapha ezweni lakithi kusekuzongeniswa isabatha kulo lwamzo kwakuthiwa usemlilweni mayibongwe inkosi afunda incwadi weExodus 35 verse lokuqala uyima kwelesithathu imbala unaso isizwe sakwa-Israyeli wathi kubo wayesethi kuso ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwenze ubani wagcine yebo kosetshenzwa izinsuku insuku ezisithupha ngephawu lwesikhombisa usuku olungcwele kini isabatha lokuphumula kuJehova lo sebenza umsebenza ngesabatha akafe verse 3 ningabasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha ningabasa umlilo endlini zenu ngosuku lwesabatha amen yabonga Nkosi yamakhosi ngibongela intombi ezingizalayo omama bami laba bathathu ukusifihlela leli igolide liushembe ngoba indlela ezazibanetha ngayo kwabululu kuba bashiye phansi baphose ithawula kodwa zange baliphose kwangathi inkosi esizukulwaneni sethu ungehlakazeka umndeni kaMakhuza ngathi ngoba thina sikhulele kuleli bandla saba zizizwa ika23 saganwa zintombi ka25 sengathi umndeni ungehlukaniswe yithi bese sithi sibanga inkolo ngesikhathi lapha khona uShembe seyiphendule yonke ubugqili baba ubukhosi ngowakithi umndeni mkhulu ngohlobo lwesimanga asisenawo thina umndeni ongcwaba ngesabatha amen sinawo thina umndeni odla inkomo ngesabatha noma ngabe uyisiyoni noma ngabe yini wonke umuntu wathobela isabatha wahlonipha ibonga inkosi amen asinawo thina umndeni ohlaba ngenhlangano bayabuza bathi mfundisi konje njengoba nihamba nje umhlangano yovalwa nini ke bese ngisho bese bethi nothi ningabuya ke bese siba nomsebenzi ngoba sebefunda ukuthi awenziwe umsebenzi ngenhlangano benakhona amen bawukholwa kanjani kuma sibaphoqa ngenkani indaba enkulu manje bantwana benkosi eselekithi ukuba sifundise uShembe asifundise ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini ukholwa kusikho kwevatha ukholwa kusikho ukugcotshwa kodwa ukukholwa kuphenduka ukukholwa kulahla ukukholwa kungenwa ma umuntu engenwe moya ingconezokale noma ekhuluma ukuthi wangenwa lo muntu angayikhuluma inkohliso angafakaza amanga ngomakhelwane wakhe alekisi sangoma uma isangoma singenwe idlozi khona izinto ezishintshayo kuso uma umuntu engenwe idlozi noma bekade hamba bewudivase athela umzimba phansi mhlaba ngenwe idlozi uhamba athi ahamba sheshe ebese uhamba kanje manje uthi manje wangenwa idlozi asithi kanti athi noma ehlangana umuntu engena ehlanganisa izandla athi ngiyathokoza makhosi akane ndaba ukuthi awukwazi lokho nokuthi akufuni futhi kane ndaba ujabulisa umuntu omngeneyo ma umuntu engenwe phela uyashintsha
hamba ngene endlini yempepho uyahamba uyogibela amatekisi uyobikela abamphethe ukuthi njengamanje ngiyahamba akanendaba ukuthi uzongena ematekisini anukusela abantu ngempepho indaba yakho lempepho kunukela kabi yena uthi lo ongeneyo uyajabula ukuthi kunuka impepho ngoba ungenwe usijabulisa umuntu omngene uma thina sengena umoya ongcwele asalahla lutho asashintsha lutho akwadilika maqhubu akwadilika nzondo akwashintsha lutho nje namhlanje uhlangane nazathi libaleke licashe ngeimoto alifuni ngisho usabona nazalethe elinye ungenwe njalo wangenwa iliphile lidlozi libi kangaka shintsha ngishubuso phuma ehlizwe ihlale esiphongweni phela umuntu umaye kwenyanya uthuma uqhamuka nje umbono kushintsha ubuso buphethuke benzinje qhamuka umuntu angamphiwe ikholwa njalo aleliphiwe ikholwe elinye nanaze kuleli bandla ukuthi uyoze kube nje kade ngabona amaNazaretha ayethandana nyazo lezulu ngiyangabona into enhle endleleni abefundisi besihamba nabo phansi njengabanoma athi hawulo moya uma ungasewande indlela abefundisi bebemnandi ngayo endleleni behambe bencokolusana kuyingane la kuhleziwe khona akaze kumuzo hleba ngomunye umuntu uma Nkosi bangakhula lo moya engibone kulabo befundisi besihamba nawo ubongathi izingane nje sitshekulise kwamathole sikhuluma indaba eyodwa singahlebani into yonibandla kuyini ukukholwa amaNazaretha na ukukholwa uthando ukukholwa isihe ukukholwa isisa ube nesisa nomunye umuntu angathuma umuntu elabile uhlekise ngaye angathuma umuntu enqunu uhamba ukhuluma ngaye ubheke nje uthi njani ngani ikholwe elinye la kwenu nje awulemphe singane uma unengubo eziningi kholwa kanjani hlekiselane ngomunye umuntu kanti ukholwa yini ingane sifundile kuleli bandla ukhulumile umfundisi ngoJulayi wakhuluma ngomfundisi ukhuzwayo ekhuluma ngendaba engiyaziyo ayixoxelwa uAnti wasentongana uMagumede umfundisi wala ekhaya esasazi ukuthi unene wathi kusiyena unene kwakukhuzwayo kodwa kwaqhamuka inyamazane ihujwa izinja uNkulunkulu wayenza ukuthi ayibone umzomfundisi ngoba umfundisi unene uzoba mnene umfundisi angayibulali inyamazane yayaphosa emzini omfundisi inyamazane yangena isibani sembuzi wabhala isango ukhuzwayo baqhamuka abahupha izinja bathi hawu baba inja benyamazane besihupha awuyibonanga wathi ukhuzwayo ayehlulile bathi abami eshisa sibayini sembuzi kanti ushembe ufuna ukumhlola ukuhlola inhliziyo uzohlola yakho mfundisi uzohlola yakho mvangeli ayidayibozini inhliziyo yakho na ngoba uNkulunkulu ubheka okusenhliziyweni bedlula wayesevula isango Khuzwayo yaphuma inyamazane edlula wena wawe uthi hawu bafabana buyisani izagila ilethwa abakithi abakithi bangisondezele asingane inhle lenyamazane ihlambulukile futhi ayikazi lunwenja awuyihlanza ukhululeke ngilethela abakithi ingane zami asibulala kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomfundisi uthi kubaba awusayena wena ukhuzwayo usunene wena ngoba unenhliziyo enene baphipha abanye onene abantu nganonene enkonzweni yini singabe ngonene sonke yini singabe ngonene sibe nenhliziyo ezimnene phela sibe nenhliziyo nesihe nenhliziyo edabukayo ezimdabukelayo omunye umuntu namhla Nkosi
ngiyabonga oh ngivumele Siyabonga Nkosi yamakhosi. Sicela imlomo yokubonga kuwe. Sibonga izwi zomsankosi sasebenza. Sibonga izindlu zomsankosi sakhele zona. Indlu yomusa, indlu yakwagogo. Abasemakhaya bayazi. La kuba khona imizi khona ibe mikhulu ibe ngamanxuluma. Ima ingakabikho indlu yangenhla umvuzo ungagcwele. Nesho mazakha zibembili. Uma kwafakela ngenhla kuba ngathi umvuzo uphelile. Kanti usazowakha. Usugcwele umuzi ngoba khona indlu yakagogo. Indlu yakagogo indlu yomusa. Elomsa uNkulunkulu ufuna kithi. Elomsa uNkulunkulu awuthola kukhuzwayo. Mangikhuluma ngendlu yakwagogo bantwana benkosi, ngikhuluma ngendlu yangenhla, bakhonza abengcwele. Lapho nithi ingane imayishawa mina, imayekuyaphunyuka, ibaleke yongena endlini yangenhla, imekuyaphosa kagogo, ibisiqhamuka lapha ehlombe, ibisibuka eminyango, isibuka unini ukuthi uyangena. Ngeke ngoba isingena endlini yomuntu. Uma ekwazi ungena unina uyithathulela laphana akasazi isinto, akuyena umama lo. Ayilandi singene kwagogo. Ufuna ukuyishaya, ufuna ukuyibulala, kusho ukuthi akuyena umuntu lo. Ingane singene kwagogo nje. Nentombazane kuqala ibithi mayikhulelwe ubaba ahoshe inhlala msamu ayigijimise ngayo egcekeni ngoba bekuyilihlazo phela ukuthi ingane ikhulelelwe ekhaya yentombazane. Angazi noma ihlazo noma ihlobo manje. Mhlawumbe sekuyihlobo. Kwakuyihlazo ngaleso sikhathi. Ahoshe inhlala msamu baba ayigijimise ngayo kodwa ibayike yaqonda endlini yangenhla imeke yaphosa endlini yangenhla athi uhamba usinda. Ebesethu gogo, "Hey wena sibani bani? Ekabona ingane ifuna ukuyibulala." Singene kwagogo nje. Akabulawa umuntu kwagogo. Athi abona umkhonto uphethe ufake lapha kemungulana. Awunangane la ekhaya wena ingane ayikamakhuza. Dedelela ubaba. La ekhaya unangane wena ingane ayikamakhuza. Noma bina ba. Hamba baba ayifoke emsana hlala msana sokuphela abantu. Athi gogo, "Hey wena Ngale phansi lapha. Phosa uqanke. Nikanga ngithi benizela. Kothi sakulele. Athi hey wena. Bese kunikile unyaka ukudla. Uvuka inseka. Uvuka ubusa. Noma umuntu ofanele akhe. Angakulazi. Ushile minyoko. Bengahlile gogo.
Hanapho kudla kansika. Fokuda. Ivuka ingane yonile. Kodwa isingene endlini yomsa nje. Sibonga lokho nyazi lezulu. Sibonga lokho nyazi lezulu. Sibonga indlu yomsa Nkosi sakheleyo. Bayathi bagijima onina lapha bebuza ukuthi yapi yona lengane isibongo sayo nonina akasakwazi ukuyisho ngoba kabazi uyisa ukuthi bangaki akayazi ukuthi yakwabani isibongo athi kobe unesilonda lokho afuna ikhambi lokukhatha akasho ukuthi akufe ngoba akakwazi wakuzazi ukuthi okwaphi ingane nje kokubula umuntu ayibonga inkosi siyabonga nazilezulu sibonga indlu zomsa Nkosi yamakhosi siyabonga Shembo ingcwele sibonga indlu zomsa Nkosi usakhele zona bekusifanele nathi bantu abagcotshweyo befundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli ukube emzini yethu kube khona indlu zomsa osebalekele kwamfundisi angabulawa abulawiswe ngumfundisi obalekele kwamvangeli angabulawiswa ngumvangeli obalekele kwamkhokheli angabulawiswa ngumkhokheli nakwamshumayeli ngoba usengene kwamgcotshwa kukhona indlu zomsa ngano amen Ziphi zomsa emzini yabantu abagcotshwe bayibona bathi kabulawa mbulaleni ingane noma sengene enquna ngemphethe uma sephoseke kwamfundisi akavalisa ngumfundisi ebesethu unkosikazi bantu abami funani ingubo nembesena ngomuntu kaNkulunkulu angiphathi phela ngene konkosi ngoba phela inkosi ayibulalisa umuntu ngoba noma ethakatha umthakatho wenkosi noma kuyisela yisela lenkosi ayikwazi inkosi ukuthi nangu ngelela ngishawe beyinkomo ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo angisho ukuthi yabani inkomo kodwa ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo ukuthi nangu ngibulaleni namhlanje sinabantu abagcotshiwe abantu baleke ngelapha sisanansi inqolobana ungena kule nqolobane nangu uphethilolo ingane ngisho amakhosikazi namhlanje ingane umfazi obunayibulalisa abantu abazinseka yize begcotshiwe phela abanenseke embili abakhokheli olokuthi unkosikazi olokuthi ugcotshiwe noma phethe ugege ulethi ibalekana lokho nanti iphera eselibanjiwe uma sebemthoba ukuyathawa abantu abami sala niseniyeka ingane zami selimshayile senidabukela unina Bela baba abagcotshweyo akasisize uNkulunkulu asenze sibe nendlu zomusa emakhaya ebese efaka umusa kithi afaka isihawu kithi nasibona isihawu elinye ilanga ake ngawungcwabisa inkosikazi iNazaretha indoda ikholwa kushona indoda bazela ingane yodwa ngeyomfana kuphela yasonto inkosikazi iNazaretha ngase ngifike ngiyiduduza ngathi mama yebona ingane oyizelele uma ngasuhlale lapho ngayindawo khulise lengane
yoba ngangensizwe ezishumi kusasa yahlala inkosi la yabamba amantoho emzini yabantu khulisa lengane nengubo ezimnyama yakhula ingane yathi lapha phezulu matric yashona phela kwayo hawu izokwenza njani ihamba noma lo mama uzofika ngithi ngase ngithaya ngiye ngingumshumayeli nje shumayeli phela umsebenzi wakho ungcanga akagijimi la okuthiwa khona ufika athi uhamba vangela agcine la sixoxela ukungcanga nalapho ongekho uhamba vangeli sifuneka thina befundisi ufuneka abavangeli ufuneka abashumayeli sikeze ukuthola uhamba vangeli sikeze ukuyithola iklaphu ngoba sanda kakhulu la kuneklaphu khona siyakakhulu abantu abafula amahle khona nomnikele sawo umhla efelwe ekhaya unendaba nayo umbona ngelinye ilanga uthi umkhalela kodwa uya ngamhla ihleze emanzini ubujahela kuneklaphu khona hawu funda incwadi weGamo Shumayeli 7:2 ube kumuntu athi uma ngena kulendlu enesidumbu ngayifihle inkosikazi iphambene umqondo itshali liphansi isukuma ima ngeenyawo ibambelele emshaweni ebamba amakhosikazi ayihlalise phansi ibuye isukume nezwi lingasaphumi selishile ikhala ngathi shembe ngizothini kulomuntu ngaqonda kuye msambu ngafika ngibamba ngamthenga ngazizwe inyembezi ishaya emahlombe kimi zale nkosikazi ngathi malusi Olite inyembezi nishaya emahlombe alenkosikazi nezayo ishaya emahlombe kimi ayibamba ngathula nayo ayibaba ngathi yaquleka yehla ngodonga ngase ngayibeka phansi yathi mayisiphansi yathi shembe ngiyabonga yabonga shembe mase kufika umshumayeli wakho yathi kulungu lenkosi ngiyavuma ayihambe ingane yami bazoshonini wena ngokuya lapho kuhlatshwe khona bazoshonini labantu asibaqotshelweyo akubona basishaya imali kuphela basinikeza imali namhla esemanzini ufuna umxoxo wakhe ukuze abanethemba ukuthi uNkulunkulu kangilahlile labantu abadala mina angene esidunjini ungagcotshwa kanjani kanti unemoya emkhulu phela kufuneka abantu abancane kuma kunjalo bangafanele abantu abadala ngicotshwe ngoba mawugoda ucotshela ukungaba abantu hayi phela ngabantu abancane labantu abakhulu akekho nabancane labantu abadala ngiyakhulu bangengcaba hamba nkosana yokungcabela ngingcaba inkosana uma kufuneka imali inkosana ayibuyele ngemva ndephoza nemali wena futhi incwadi baba kuhle ukuya endlini yesililo kunokuya endlini yokudla qala phansi babe nini kuhle mntaqotshwe ukuya endlini yesililo
Unobuya la uzobuya khona neintondolo. Abafiphi intondolo kodwa mhla ufike yangishiya intondolo ngihambe ngela kufuke khona. Ngakho lo muntu ofelweyo. Ngoba makufike benothi ushembe ungithumelela umncebo yakhe ukuba izongivusa. Hamba bangeli ke mkhulu. Fundise namnikazi phela. Ngabe yena ufundisela abantu abangemvuncwa. Sengiyanga sekugcineni ngibanga inkosi. Yabuka. Shumela ufuna iqhabu nayo. Ngapha ngemvutha ke bini bebona iqhabu. Sesinikezwe kakhulu thina befundisi. Wakujanuwari wona lo fenyavala Manazaretha ingcwele. Wakujanuwari wona lo siyabafihla umfundisi waseyoni siyomfihla emelimoto edubeni entembeni. Nkosikazi wakho iNazaretha phethwe lapha ezweni lakithi. Ingane zikankosikazi omkhulu zingamanazaretha isonta lapha la ekhaya elikhulu. Kuleli ithempeli lapha entembeni senkohlwa igama lakhe. Kwathi uma sifika lapho bantwana benkosi kwakumenyene utshumo amaNazaretha ziyoni sizongcwaba ikholwa ngiyangidabuke nje uma ngizamaNazaretha eqhenya ukuthi akholwa kangcono kunezinye inkonzo bese ngithi inkosi yami ukukholwa kusikho okwemfata ukukholwa kulona igama lenkonzo ukukholwa ukuthi kulo nkonzo kuyo uNkulunkulu menzelana Asesokuhlambalaza ezinye inkonzo ngoba mhlawumbe uma usondele wothola zenza kangcono kunawe. Lo mfundisi ulenkosikazi ugcotshiwe yoni kodwa umkakhe wamyeka wahamba okhonza ebuhleni. Ubemthwala ngoJulayi afika amshiye ebuhleni ahamba kuJulayi wakhe yena waseyoni. NgoJanuwari amlethe lapha ekhenani ahambe yena ehlalele ekhaya. Isiyoni athi ukukholwa kukuvuma kwenhliziyo. Uma uNkulunkulu umbone ebuhleni hamba khona sohlangana ekhaya. Bangaka bangabenza lokho. Singakumisa thina. Gcotshwa la ekhaya unkosikazi wesiyoni. Ngathi mana. Singakumisa thina. Mana okuhlambulukile. Lo mfundisi wabiyeka umkakhe wasonta ebuhleni nezingane zasonta ebuhleni uma sesisemlendelweni ebusuku kusukuma umkhokheli uthi umkhokheli ngifuna ukukhuluma iqiniso njengoba ngilapha nje angimazi lo ozofihlwa kodwa ethempeleni engulo izingane zonkosikazi wakho omdala zisonta ethempeleni engulo ngibone kuyihlazo ukuba ngihambe ngekhenani ngishele izingane zesemanzini ngase ngithi akingcwabise eqala ebese ngihamba ngihamba ngekhenani ngomsongoloko ngathi awu nangu umuntu wagcotshwa kufanele uqobo luhlala kumuntu nje wazisa umuntu efele abangabe bahla abantu omhlasifuna imnikelo sizoyifuna kubani kusasa angiqondile abantwana benkosi ukukhuluma ngale ndaba kodwa ngiqonda ukukhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini uNkulunkulu ufunani kumuntu okholwayo. Siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga Nyazi lwezulu. Umuntu uswele angakusho uswele angabonga ngakho. Angazi Nkosi singabonga ngani. Sibonga ukusithola kwakho shembe siphume ebuhleni ohambeni olunjiyana Nkosi yamakhosi. Impela Nkosi yamakhosi siyeswela imlomo mhlambe bekufanele sibonge ukuthi inkosi uthe namhlanje bandishani niphume nibandishile size safika sije kubise kwamatholo ayibonga inkosi ngeke ngabona baba umbhele lapha selapha ecaphuna ngapha ebese iphosa phezulu acaphune ngapha ajikjele phezulu ngasho ngathi mayithole lisuthi liyelenze nje liyatshekula bese ngabonga bani inkosi mase ngebonge lo msa wakho bekufanele siubonge umsa wakho Nkosi ukuthi usigcinile baba kwaze kwaba lapha sengathi inkosi ungasigcina siyawubonga Nkosi umsa wakho impela baba wena okwapha ukubheka Nkosi akufani nakwabantu wena Nkosi awubhekisa kwabantu futhi awukhulumisa kwabantu
Tsho njalo uSamuel encwadini kaSamuel 14 athi uNkulunkulu kasusa ukuphila kumuntu kodwa uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi ongumlahlwa ngabe ngumlahlwa kuye. Abantu baqamba amanga uNkulunkulu aqamba amasu. Nkosi yamakhosi cela ukubuyisela ehlalweni sasezulwini. Inkosi yobabusisa abaliswile isibayo. Amen. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Amen.